Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. ENKI's tablet number 1, part 2. Go ba ile gore ga se ba bone video ya rena ya part 1, ke tlo gopela gore le checke go mme le lebelele go le kgone go share story se ke bolelago ka sona gore na se tswa ka se ya kae, and then le lebelele gape le di-video tsela ke di dirilego tša the Anunnaki, and then ke mo ile le tlo kgona go share gore na story se se tswa kae se ya kae. And okay, video today e ka snape ya ba monate kudu ka gore ke mathomong mara e nyaka attention, ka gore ke mathomong gore e nyaka attention gore o kgone go tlo kwešiša gore na mang ke mang go diragala eng jwale le jwalo. ENKI's tablets, di-tablets tša ENKI, tablet ya mathomo part 2. Mo episodeng ye ya today ke tlo go botša ka planet Nibiru. Nibiru ke nngwe ya di-planets, gape ebile Nibiru ke nngwe ya magodimo. Go na le sengwe se sengwe sa le ka sebala sa go bolela gore legodimo ga se le le tee, magodimo ke a mantšinyana, a ke sa gopolana ke 3 or ke 7, a ke sa gopola gabotse, but ke tlatla ke nyaka sorry ka e share le lena. Ke tlo go botša ka An. An ke kgoši ya mathomo ya Nibiru. An2 ke mosadi wa An, yena be le mmakgoši. ENKI o gopola di-tablets tše ke bolelang ka tšona ke di-tablets tše le gore di ngwadilwe mantšu a tšwago molomong wa ENKI. ENKI ge re ngwala e thoma ka ENKI. Jwale mo ke bolela ka ENKI. ENKI e thoma ka A, o se ka ba confused. ENKI ke morwa wa An le An2 wa mathomo. Yena e bile kgoši ya bobedi ya Nibiru. Anib ke morwa wa bobedi wa An le An2. Yena e bile kgoši ya boraro ya Nibiru. Ninib ke mosadi wa Anib, yena be le mmakgoši. Anshagal ke morwa wa Anib le Ninib, yena e bile kgoši ya bone ya planet Nibiru. Kishagal ke mosadi wa Anshagal, gomme yena be le mmakgoši. Ansha ke morwa wa Anshagal le Kishagal, e bile kgoši ya bohlano ya Ninibu. Sorry. Ensha ke morwa wa Ansha, yena e bile kgoši ya botshelela ya Nibiru. Gomme mosadi wa ge e be le Ninsha. Ninsha ke mosadi wa Ensha, ke mmakgoši. Duuru ke morwa wa Ensha le a concubine. Ka nako tšela tša kgale go bo go na le di-concubine kua legodimong kua legodimong la planet Nibiru, go bo na le di-concubine. Di-concubine be le batho ba ile gore ke gore kgwetše le basadi ba ile gore ga se ba nyalwe, ba ba botsana, ba ile gore ke bakgotsinyana ba kgoši, kore ke basadi ba ile gore kgwetše le gore ba tla ba tloša kgoši bodutu goba nkane gore ba ratana le kgoši, mmakgoši wa tseba ka bona ebile kgoši o kgona go ba le bana le bona. So Duuru ke morwa wa Ensha, kgoši Ensha le a concubine. Duuru e bile kgoši ya bošupa ya bo 7 ya Nibiru. Dauru ke mosadi wa Duuru. Dauru e be le mmakgoši. Lama e bile an adopted son wa Duuru le Dauru. Gomme Lama ge ba e bitša, ge ba engwale ba re Lahma. So a ke se nang ka bitša Lahma goba nka no bitša Lamana, a re bitšeng Lahma. Lahma ke kgoši ya bo 8 ya Nibiru. Lahama ke mosadi wa Lahma, gomme yena be le mmakgoši. Alalu ke kgoši ya bo 9 ya Nibiru. Ba gagešo ga ke na di-pictures tša batho ba ke šetše ke boletše ka bona,
but ke tlo no nyaka di-picturenyana tše nka di kry mo Google gomme ke tla no bitša gore kore just no re at least re bolela ka motho o itseng then re bee picture gage ke bee le lebitso le se ke la ba confused mara di-picture tšeo ke tla ba ke di beile ga se picture tša bona tša nnete then re tla no bona ge re ntše re ya pele. O gopole gore di-tablets tša ENKI tše ke bolelago ka tšona di ngwadilwe ka polelo ya Sumerian gomme di-scholars ke batho ba ile gore ba bale di-university ba ithutela e le di-degree di-masters di-PhD ba ntse ba dira di-research jalo le jalo gomme go na le ba ile gore ba tseba that language gomme ba kgone go translate these Sumerian tablets into dipolelo tše dingwe tše le gore re ka kgona go di bala. So ye nngwe ya dipolelo tše ke English. So di-tablets tše story se tablets tše nna ke di badile goba story se ke se badilego se be se ngwadilwe ka English mara originally botšweng ba sona se ngwadilwe ka Sumerian language. So ke badile ka nkopolola ka Sepedi go ra gore nna ke gantšwe ke lebalela dilo tše ke dikopololo tše nka se re ke tlo e bolela ka tlhogo ka gore ke tlo feletša ke thoma go tlhakatlhakantšha dilo then ke thoma go le latlha mo tseleng ga ke nyake go le latlha ke nyako le understand gorena go diragetšeng. A re thome tablet ya ENKI tablet number 1 part 2. Go bile le mathomong the beginning nako e sa tšwelago go feta prior time le nako ya bogologolo olden times. Dinakong tša bogologolo ma-Anunnaki a tlogile magodimong a tla lefaseng la earth goba lefase le ba bego ba bitša gore ke planet key ke setse ke tlhalositše ka episode ya mathomo gore earth pele ba sa e bitše earth ba bitša planet key gomme ba bopa batho the earthlings ka nako ela bona the Anunnaki batho ba ile gore ba ile ba ba bopa mo lefaseng ba bitša gore ke the earthlings ba lefase. Eupša nakong ya pele go be go sena badimo lefaseng la key goba lefaseng la earth le batho ba se hlwe ba e ba gona. Ye ke nako ya mathomothomong ya tlholo ya magodimo le mafase the book of Genesis. Ge re bala ka ra Bibele thoma ka the book of Genesis tlholo ya dilo ka moka tlholo ya the universe tlholo ya legodimo le lefase tlholo ya batho. Planet Nibiru ke planet e khwibidu in color yeo e rotateago around letšatši ra tsa planet ka moka tšona di rotator around letšatši ka nako ye nngwe go a tonya ka nako ye nngwe letšatši le dira gore go fiše go no tshwana le planet earth mo planet earth re na le summer winter autumn spring so planet Nibiru go na le summer go na le winter. Atmosphere ya Nibiru goba nka no re lerata dima la Nibiru e be e tliša di-volcano ka nako e ntši go ra re kua planet Nibiru go bophela go e ba le di-volcano atmosphere gona be e dira gore go be le di-volcano kgafetša ka sehla sa go tonya atmosphere goba lerata dima e be e tliša borutho o ka re e protector planet Nibiru ka botlalo ka nako ya ge sehla sa go fiša se felela gomme go itla sehla sa go tonya dipula di be di na ka maatla gore dinoka le di-lakes di tlale ka metsi. Nibiru e tletše ka di-vegetations tše dintšhi bophelo bo be bo tletše mo motseng le mo nageng le mo dithabeng. Ma-Anunnaki the Anunnaki species di hlotšwe naturally ka tlhago sorry ba gagešo the Anunnaki species di hlotšwe naturally goba nka no re ka tlhago. Anunnaki species di hlotše ke mang? Di hlotše ke Modimo the creator of the heaven and earth the divine light the divine power the creator of the universe ke yena a hlotšego ma-Anunnaki. Jwale ka acid jwale ka thorwana ya sienywa e tloga gomme e gola e ba sienywa
kore ka mokgwa le ba tlhotse ka gona modimo o ba tlhotse a re go ba tlhola le bona kore ba gola and ebile ba dirang ba multiplier ya ba bantši gore a re go thomile e le ba ba few e thomile e le ba ba few the Anunnaki gomme gantši le ba ba few le bona ka bosebona ba diang ba multiplier ya ba bantši ba be ba dula mo nageng le dithabeng ba agile dintlo ba ile ba tswala ba bantši gomme le dikgagano tša thoma go ba gona ma-Anunnaki a be a dividilwe into two nations go bo ena le the Northern Nation e le go ba ile gore ba tswa ka saeteng ya borwa le the Southern Nation ba tswa ka saeteng ya leboa ba ile ba betla dibetša tša go lwa go ba le mašole go ba di-armies gomme go ba le ntwa e kgolo mo la planet Nibiru go ba le mahu mahlakoreng ka moka ye ke ntwa e le gore e tlhaga the whole of Nibiru. Nibiru e divided into two nations ke the Northern Nation le the Southern Nation ba lwa ka bo bona kore North e lwa le South ba lwa ka bo se bona destruction ya tlala Nibiru ka moka go ba le dillo le ditsikitlano tša meno nako e telele ditiragalo tše di diragetše maga a mantši go fitlhela ge badudi ba Nibiru ba kwana gore go be le khutšo mo lefaseng la bona goba mo legodimong la bona botlhe ba ile ba kwana gore go be le khutšo go swanetše go kgethwe motho o tee yo a ka bušago Nibiru ka bophara motho yo o tla kgethwa go tšwa ka borwa goba go tšwa ka leboa ge bane kgoši yeo e kgethwa go tšwa ka borwa o tla kgethelwa makgoši go tšwa ka leboa ge bane kgoši e kgethwa go tšwa ka leboa gona o tla kgethelwa makgoši go tšwa ka borwa seo se be se dirwa gore go kopanywe Nibiru ka bophara go se saba le di-divisions le dintwa kgoši le makgoši e tla ba ntho e tee gomme ngwana wa bona e tla ba the successor goba modulasetulo wa ka moso wa planet Nibiru go kgethilwe kgoši yo e bego e tšwa ka borwa gomme a bitšwa An ba mmitša gore ba mothea lebitso ba re ke An go ile go ba le khutšo legodimong la Nibiru gwa se sa ba le dintwa gwa thewa melao yeo e swanetšego e latelwe melao ya khutšo le go tliša katlego le mahumo legodimong la Nibiru makgoši wa An yo a kgethilwego go tšwa ka leboa o ile a bitšwa gore ke An2 ba mo rea gore ke An2 An le An2 ba ile ba le bana ba bararo ENKI e be e le morwa wa mathomo wa An le An2 ENKI ga se nke a ba le bana ENKI o itše go hlokofala go buša ga gagwe Nibiru go atla mafelelong gomme a succeeda ke moratho wa gagwe yo e bego e le ngwana wa An le An2 wa bobedi o ile a bitšwa leina la Anib a nyala mosadi gomme mosadi wa gagwe ba mmitša gore ke Ninib ba ba le morwa ba mmitša Anshagal yo a tlago go ba the successor to the throne Anshagal e bile kgoši ya bone ya go buša Nibiru mosadi wa Anshagal o ile a bitšwa gore ke Kishagal e be e le half sister ya Anshagal go ra gore Anshagal le Kishagal ke bana ba monna mo tee mara ba basadi ba go fapana Anshagal ke morwa wa mmakgoši mola Kishagal ke ngwana wa a concubine ka nako ya pušo ya Anshagal go bile le di-studies goba go tseba kudu le go ithuta goba go studiša planet Nibiru gomme Anshagal a hloma seo se bego se bitšwa gore ke Sha e lego go kopana nako Sha e dividilwe into 10 parts gomme go ba le 2 festivities festivity ya mathomo ke ge Nibiru e rotator kgauswi le letšatši
gomme ya bobedi ke ge Nibiru e rotator kgole le letšatši nakong ya ge e le gore go a tonya. Go ra di-festivities mo nkano tša re ke setlha sa a ke rena re na le setlha sa marega, seruthwana, letlhabula, selemo, jwale le jwale. So bona ba ena le ditlha tše pedi e le go sa go fiša le sa go tonya. Ka nako ya pušo ya Anshagal le Kishagal go ile go a bewa melao ya manyalo, bokgwa, inheritance le setšo. Melao yeo e laetše gore mosadi wa molao, official wife ke mosadi e le gore o nyetšwe go saenilwe, o swanetše a kgethwe gomme a bitšwe mosadi wa pele, mosadi wa mathomo goba first wife. Morwa wa mathomo o tla tšea bokgwa le position ya tatagwe. Go bile le dipotšišo tša gore na ge morwa wa mathomo e se wa mmakgoši goba mosadi wa pele o swanetše go direge bjang. Anshagal le Kishagal ba bile le morwa wa bona wa mathomo, eupša Anshagal o ba šetše a ena le morwa o mongwe go tšwa go mosadi wa ka ntle, a concubine. Kishagal o ile a nyaka go tseba ka maemo a morwa wa gagwe. A bolela gore ge e bane morwa wa kgoši wa mathomo le ge e se morwa wa mmakgoši ke yena a swanetšego go dula setulong sa tatagwe, gona go swanetše go lebelelwe le lebaka la the double seat. The double seat ke gore morwa wa half sister, half brother. Gore morwa wa half sister le half brother. O gopola gore Anshagal le Kishagal ke di half brother, half sister. Ke bana ba monno mo tee, batho ba basadi ba go fapana. O itše ka ge yena le Anshagal e le di half siblings, e le bana ba Anipo, eupša ba basadi ba go fapana, different mothers. Go ra gore morwa wa bona o na le double seat, gomme seo se mo fa maatla a gore o swanetše a tše setulo sa tatagwe Anshagal. Gomme kgopelo ya Kishagal ile ya dumelelwa. Morwa wa Anshagal le Kishagal e tla ba the next in line ya go ba kgoši, ka gore o na le the royal blood. Morwa wa bona o filwe a title goba leina leo go thwego ke Ansha. Ansha o ile a ba kgoši ya bohlano ya Nibiru. Ka nako ya pušo ya Ansha go bile le komelelo, dimela di sa mele, dipula di sane. Bothata bo ile ba gola sha e nngwe le e nngwe. O gopola gore sha a ke rena re re a year, and then year ya rena e na le 4 seasons, ke marega, letlhabula, seruthwana le le selemo. So bona ya bona a ba bitše gore ke a year, ba bitša a sha. Gomme sha ya bona e na le 2 parts, ke part ya go fiša nako e le gore planet Nibiru e rotator gaufi le letšatši, goba le sha part ya bobedi mo e le gore planet Nibiru e rotator kgole le letšatši mo e le gore go thoma go tonya. Go ile gwa dirwa di-investigations go ra gore dinyakišišo, gomme ba bangwe ba di-scholars, baithuti le batho le gore ba bego ba dira dinyakišišo tšeue ba re ke destiny ya Nibiru, go ra gore ke ntho e le re santše no tlhaga, a gona ntho ba tla go e dira. Mola ba bangwe ba ganeditše ba re ke lešoba, go na le lešoba on the planet goba mo atmosphere. Ba re lešoba le fomegile in the atmosphere, gomme Nibiru ga e sa le protected. Go ra gore atmosphere ya planet Nibiru e be se gabotse, e be ba le either lešoba le letile legolo goba mašobašoba mo e leng gore Nibiru ga e sa le protected le ga tee. That is why dipula di sana, that is why go ba le komelelo le di-volcano ga di sa ba gona, jwalo le jwalo, ka gore volcano e be ba thuša. O ile a bitša lebaka leo le lego kgauswi le letšatši gore ke the Hermit bracelet. O be a re e fa protection from the asteroids. Ra tswa re kwa le rata dimeng kwa gona le di-asteroids. Di-asteroids ke ntho e ka kgotša o ka re diswika le legolo ge e ka wela mo lefaseng
e ka khosa gore go be le tshikinyego ya lefase gana mo e wetseng gona e ka senya kudu ka gore gantši ge wa asteroid e na le khosa le mollonyana jwale le jwalo so asteroid ga se ntwe botse jwale yona Hamad bracelet e be e protector the atmosphere e be protector le other planets from tsona di-asteroids. Mošoba o bego o le lerata dimeng o ile wa gola ge nako e ntše e ya pele. Dipula tša sesana, moya o maatla wa golela godimo. Mosadi wa Ensha e lego Ninsha o be a sena bana. Ka fao ngwana wa Ensha le a concubine o ile a ba kgoši. O be a bitšwa gore ke Duuru. Duuru o itše ga kgetha mosadi a se followe setšo goba melao ya Nibiru. O kgethile mosadi yo a mo ratago yo a bego a sena madi a bogoši go ra a sena the royal blood. Mosadi wa Duuru o ile a bitšwa gore ke Dauru. Ba ile ba adopta ngwana wa mošimane gomme ba mmitša gore ke Lahma. Lahma o be a sena madi a bogoši because king an adopted son. Go ile gwa thoma go ba le mathata a mantši Nibiru. Di-sages ke the wise men, di-leaders, di-teachers, jwalo le jwalo, le di-scholars. Ba ile ba bolela gore bothata ba Nibiru bo ka tlošwa goba go fokotšwa ka gauta, ka gold. Ba re ge ba ka šila gold into fine powder, ba e šila ya ba lerole, ba e fošetša mo moyeng mo lefaufaung, e ka tswalela mašoba a lego on the planet Nibiru's atmosphere. Ba itše ge ba dira dinyakišišo ba re go na le gold e ntšhi mola Hamad bracelet, the Hamad bracelet ba re go na le gold e ntšhi. Go hwetša gold ba ile ba thoma go aga di-spaceships. Ba bangwe ba tlile ka di-ideas tša gore ba dire di-terror weapons, dibetša tše kotsi, nuclear weapons, gore ba khose di-volcano ka tšona gomme di tla thuša go tswalela mašobana ao a lego lefaufaung la Nibiru. Lahma ga se nke a tšea action ka dikgopolo tšeo. Go ile gwa thoma go ba le dikgagano Nibiru. Dijo le dino di ile tša thoma go fela. Lahma ga se nke a itshwenya ka go tšea maele a di-scholars gore bothata ba Nibiru bo fedišwe. Lahma o be a theeletša mosadi wa gagwe Lahama fela. Lahama o be a re ba emele Modimo, the creator of the universe, gore a ba botše gore ba dire eng. Badudi ba planet Nibiru ba ile ba thoma go fela pelo gomme ba decide go tšea action go save planet Nibiru. Go be go ena le a prince yo a bego a bitšwa gore ke Alalu. Prince ke motho le gore o na le the royal blood. Ga se kgoši mara motho ona kgotse le gore ke o on the line ya go ba kgoši. Gomme yena Alalu o ile a tšea dibetša a botša bohle gore ba mo šale morago. O ile a tlhabana le kgoši Lahmo. Gwa ba le ntwa e kgolo magareng ga Alalu le kgoši Lahmo. Gomme Alalu a fenya kgoši Lahmo a mo tloša setulong. Alalu a ipea go ba kgoši. Bohle ba ile ba botšišana gore nkane Alalu a ipea go ba kgoši. Yena a fetola ka gore Anshagal ke o mongwe wa di-ancestors tša gage go tšwa go An. A re ke yena setlogolokhukhu sa Alam. Alam ke morwa wa Anshagal le a concubine. A re yena Alalu o na le madi a bogoši. Di-investigations di ile tša diriwa. Eupša lebitso la Alam ga se nke la hwetšwa le ngwadilwe felo. Di-councillors ba ile ba re Alalu a ikane gore o bolela nnete, nnete fela, a ikane ka Modimo gore yena o bolela nnete fela. Gomme a dira seo, Alalu a bewa bogoši.
ke yona tablet number 1 part 2 ya rena. Ke e fetša gona mo ka re ke bona ile telele gomme re tlo dira part 3. Ke a tshepiša gore nka se tše nako go dira part 3, ke tla e dira ka pele. Ke a tshepiša. Ke leboga nako ya lena, ke leboga go tšheletša story se, gomme ke tlo kgopela le se ke la fela pelo a re ene le sona re kgone go kuša rona batho ba tlhotše jwang, re tšwa kae re ya kae. The Anunnaki botse ke bomang? Ke bona the aliens, batho ba re botša re ke ma-aliens. Botse modimo ke mang ene badimo ke bomang? Ge ke bolela ka badimo a ke bolele ka di-ancestors, a ke šupe di-ancestors, ke šupile bana ba le ba tšwago from the sky. Bana ba le gantšhe ba botša re ke the aliens goba the Anunnaki. Le gopela reason ya gore ke dire story se ke nthwela gore ke tlo nyaka gore go na mo ile gore re tlo ba re compara le the Bible, bibele tše re di balago ka malapeng a rena everyday. And story se re thuša gore ge re rapela re tsona re rapela mang, re bitša mang, re mmitša jwang. E tlo re thuša ba bantši motho wa lla gore ke a rapela mara dilo tša ka di tlhakane. Maybe o bitša motho mo wrong goba o bitša batho ba ba wrong. Ga o bitše the creator of the universe, that is why dilo di sa tlhakane. Re tlo thušana ka thapelo go nako ntši ya re ntše re tšwela pele ka story seke gore na ge re rapela re ka rapela jwang, ene ebile ke eng le tše ngwape tše re ka di dirang on top of thapelo tšeo di kgona gore thuša gore re kgone go manifesta dilo tše di botse ka ra bophelo. Kore ge re rapela thapelo ya gago whatever o e rapetšeng, as long as o rapetše dilo tše di botse ene thapelo e tšwa moyeng wa gago, dilo tšeo di rapellang, dilo tšeo di kgopelang di swantše di tle go wena, o swantše o di bone ka mahlo a gago. Ke a le leboga, modimo a le dire ka go loka.